ازمامت حکمتا خودیدا کرمانج د دولتا دنیدا آیا بچوجهی مانه محروم بالجملة جبو چبونا محكوم قردي هبو يا ما اتفاقك ذكرى بكرة ما انقيادك روم وعرب وعجم تمامي حميان جمرة ذكر غلامي تكميل ذكر مدين ودولة تحصيل ذكر مع علم وحكمت قردي هبو يا ما بادشاهك لايق بدي ياخدي كلاهك حاصل ببو يا جبوي تاجك قلبك دبوج مجي رواجك خمخواري ذكر لما يتيمان تينانا درج دستي لإيمان غالب ندبو لسر ما أفروم ندبو نخرابي دستي بوم تربا عالم فيلوزوف دبلومات و نویسکار مزن احمد خانی کوک دامزرینری پیشنگ بیرانتوی یا کردی تی قبول کرن لقنطارا ویچیایی لباز دا نافچه آگریه هر روش به هزاران گشتیار نافخویی و بیانی سردانا ترباوی دکن لی هزار حیف و مخابن کو تو نشانه که کردواریه لسر ترباوی نینه نویسکار و دیروکزان بازدی محمد یاردمچı لسر جیان احمد خانی کسایتکی پسپوره او دده زانین کو تربا احمد خانی به خودی مایه احمد خانی الحزار شسد بینجی یکیل بازی دی گنده دزی هاتیه دنیای علم خود و تمام کریه پیویرا چوی جزیره سوریه عراق ایران مصر و علم پوزیتیو خاندیه تصافوی خاندیه 1608 سیادا مموزین دست بگیریه و سر کردا چقاس ظلم هاتیه کرن به ویا به زمانه کی وشارتی به شفره کی نویسیه دایه او دولتا ترک جخانی حز ناکه جبوی ویجی خانی به ترکی کارتینه چما کردواری که هلبسته کویتونه ناوی بله راست نایلن ام بنویسن تربه و مزگفت احمد خانی ده سال نوبره 1989 و 1994 دا جالیه شاردار ویدمه یه بازده باته چه کرن لی تربه و مزگفت دبن ریوبریا مفتیتیا بازده یا بسر سروکاتیا کاروبارین دیانتا ترکیه دایه جخینی دو سرناوین بکردی مقبر و مزگفته همو تبلاین آگاهتار کرنه و مالکین هلبستین خانی به زمان ترکی و انگلیزی هاتیه نویساندن احمد خانی دی همه آلین کردستانی دی 4 آلین ولات مده بینگها یکیتیا نتوی ام ببیجن هر کردکی ولات پاریز دکاره جه نویسین احمد خانی جه فلسفه احمد خانی درکبیره او یکیتیا خواه جخواره ارک و وصیفه بینگهیم ببینی اره ناوه به اوینا مموزینه لی اوینا کردستان نشاند دا کو تجاری بکویا نیشتی کو یکیتیا گلی کرد اتفاقا گلی کرد چه ببه او دو اتفاقی در باسی آزادی ببین لسر خاکا خواه وی احمد خانی وی تنگید ببینیزد فکر و فلسفه خانی یا لسر اتفاق و بدولت بونا کردان ده 100 سالا 21 داجی جبو کردان هیج وکی ریبر و ریزان ری نشانده ده لگوری سیاست مدارین کرد فلسفه خانی برپرسیاری ده سر ملی همو پارتی و پیکاتین کرد و کردستانی نهانگل کرد اگر یکیتیا خواه پکبانی و او روشت کردستان ده قومه و یا روجلات ناوین ده قومه برحتید کاریب دیپلوماسی باوی که آشتیانه و دموکراتیک هر چار پارچه کردستانی باندوره که مازن سربکت و چارسری پک بینه اجبوی شیرت احمد خانی به گمان هیت روژه ویده و لازمه ام گوری وی شیرت جی تف بگر تربا احمد خانی لباز دی بویه وک ناوندا گشتیاریا باوریه جگلک باجارن در دوره جکالو پیران حتی جنو زاروکان گلک کستین سر تربیاوی ناوم سیفی باغلام 58 سالمه یه بازدی دیمه 25 سال لورا اسنافیت کم خباتم لورایه بر تربا احمد خانینه gerek yerli gerek yabancı turist bol tane levra Avrupa'yten, Çin'yten, Japonya'yten, Arap'ten kesli koydana keve temizliktine
İsmail Paneve xalqi bazı deme. Em hediyelik dirvoşun. Tabela dirvoşun, magnet dirvoşun dolaba. Ama mer İran eteni fiyatı yek düsüde. Hatıra olarak distine malak dardartıkın. خلق برێز و حرمەتێکە مەزن دوعا و نیازێن خۆ دەکەن داک و بگیژن مەقسەد و مرازێن خۆ ji ber wesfên şêxtî û alimtiya Ehmedê Xanî ew zatekî pîroz dê dîtin û li herêmê wek Xanî Baba jî tê binavkirin. أمة محمد سوا مسلمان أهل إيمان قلب بكلمة يبير سوي أقوم أقريتك أبو ذات مبارك خاني بابا يا شيخ كمنشورة خاني بابا أبا أطراف يا شيخ مرشد مالنا عالم أوليانا صوفينا أم إدري هاتنا أم ذات مازنا مقام خداتيه ام هاتن زیارت یا خود زیارت یا ما قبول بگه انسانن کو شیخ احمد خانی کیه ولی از سرجوی تام کی داری هاتیا نزانه لذات کی مزنه ام قربان ام لوانی özel peyten em jbona ziyaret hayatına men ziyaret kelam geri vekir yani tevki kurmancı ve deri nisani tenene او کی ماسکی مازنه یان ام هاتنا دعا بکن جار رجایت خواست اوج خودی دعا رجای بکش مرا دینی ما ایمان ما دنیا ما آخرت ما او خاص از قناعت ما واندرا از 30 سال زیاتر کجایی ما نصیب بو ازات ما ناملت هات ما بایزه از هات ما برا زیارت احمد کردی هم لیدر هم یازاره هم ماموستای تربا Ehmedê Xanî tenê bala xelkê herêmê nakişîne. Bala gelek geştiyar û çiyagerên biyanî jî dikişîne. Ev koma çiyagerên Polandî ye. Ku ew ji bo hilkişin çiyayê agiriyê serdana bazîdê dikin. I'm from Poland. My name is Eva. Ez ji Polonyê me. Navê min Eva ye. Ez ji İstanbulê ber bi batime ve dimeşim. Ez bes ji bo ev der ciyekî naskiriyê na. Ji ber ku ev der xwedê enerjiyekî taybet e û cihekî zanistiyê hatime serdanê wir. Ez dizanim ku ev der ji bo çanda xwe xwedê nîşaneyekî taybet e. Ez kem zêdê dîrokê wê dizanim. Ez dibînim ku ji hen aliyê wa dîrokê wê ya trajîk ya me Polandiyan dişibîn hev. Polish experience. Tirba Ehmedê Xanî li nêzî qesra İshak Paşa ye. Ku wî li vê qesrê katibî û diplomatkarî kiribû. Li gorî agahiyên li berdest, Ehmedê Xanî yê nivîskarê gewre ê memûzîn, nûbihara piçûkan û eqîdeya îmanê. Di sala 1965 da ji dayîk bûye û di sala 1707 da çûye ser dilovaniya xwe. Bi nemala malbata Ehmedê Xanî ji çeleya Colemêrgê ye. Lê ew li bazdê jiyaye û li vir koça dawî kiriye. Gerdê hebûya me îttifaqek vêkira bikira me înqiyadek. Seydayê Ehmedê Xanî bi şîret û berhemên xwe yên niwazera nêzî 400 salin ku tim di rojeva eqlê siyasî, rewşenbîrî û ilmîyê Kurdan da cî digire. Neviyên Seydayê Xanî di vê heyama krîtîk a rojhilata navîn da goh didin şîret û pendên wî û hewl didin ku tifaq û yekîtiya xwe ya neteweyî pêk bînin. Ömer Sönmez, Rûdaw, Bazît, Agirî.